Haganok phai sngi santarik unai weng archa sau naka jingyo uchor baka don ka jingtong mau jingtong siap naka wa ur kaliar ka badan na khaput nong mensong bat ur kaliar da ki JCB bat bor machine kat bai ki nong song snong pat lakhang ban trei ki ki kam ka Federation of Khasi Jaintian Karu People nong mensong circle harangkat ka bor snong ur kaliar haka jingela mu ba sambor lang dingdo rang ba snong kila poi ban jurep ya ka ki jaka haka jing jurep lalap ban lor ka jingti ka wa la penyang ka pandal hal rut ka wa kabahap syabenda kesenong orgaliar henry layo jingtep baka tege jingti penjeliu ketika wa baka jing penyang pandal kalong na konta ka leniam chat puca dagi chat benriu bihari hak jing ab igi nongelam ke FKHP Central Executive Committee lawan mi udharman ra anan treasurer ka chat puca committee balakam baka dang penkre igi jingtho pen panjing bet na ka dorwasnong baka ni kala penbitari wa samborlang bolather markmat balai shimla pan shwai jingbet shwaban le yakite kikam Menta kam ale start wi kam along kata an plus mana kani nang don isu iru kani pe kani ru ngadang iu ngadang mut ibar ngadang tho si honorable deputy commissioner menta ban sna ka giat dadi bom pentut si pai na sna ka giat nang tai kani ka jaka kadang long sab judas ya ban stu ba untuk kes ngak re ban suan kun tu ban suan ne wadang ai la dia ni ru Penpenan kami ketika madam tu ada pan permission dari administration. Ada kadut ipen convene hi deputy madam hi ni berangut itu kerajaan beruntuk kes. Biai ba bikin ajing bet yang abang penpenan kami ke madam. Kemudian pidan kami panjing bet ngan. Ria ke bas ni ngan ikut insulia biar kami mentah kami isu tu pihak ban dari pihak ban baik no. Best possible solution dari kata dira. Kita kata ke city pitu pipat aja semua. Mira, without permission, first and foremost you have to obtain the permission. After obtaining the permission, then you go ahead with your work. Without you haven't even meet the local authority also. You haven't even given the letter to the local authority also, the local darbar. You just start your work at least. Definitely there has to be an issue. Nah? It is good that these people come also. So that all these matters come into light. Nah? I think it's better you stop. That's the best thing because for them, that day that OCU team came, they stopped them from extracting those pebbles, no, for making those small stones. Passionnya, pi kalau kumni, pi sampai tunjuk tin, you mentah pada si ngalong soft target mengapi. Ini kita kata ngai permission mengapa benar kayak iru. Pikir mana kendu iru, ya tadi katakan. Along no mbak amdai, ngam jual permission iru ini no. Dispupa yang ngatang kasih ti, tanggawi ke invitation letter, bagi wanang ni ngam jual iru. Atas sih tak pun invitation letter yang bangan wanang ni ngam sisir ngam 4 juan. 4 juan. Ya. Ang to ka kata bukti dia atau nilai mah. Kalau most important pada commission din ada pangin na po kadarpas ng nilay da kani kada disputed land ne kada dalam punung kadang hap po kadarpas ng te long katini ho mulai ni sia hap kan sia hap yang ha om am ni puja hap chungam katto te tang ha om tang toi ndan te bagai ta ken pe kata benti berem tu pio benti bopli kini si kini kamai sngi na kani ka kamtar kim juti kim ki sukhat mo ndera insya Allah kan ndet ki khati ma ki siap ki habakran sigilat patai kubor ba sambor lang uloong kamlong ka bayhap ban shuan le ka bor kamtam ba tegi caka kadang don hapreng ka mukot dama hayeng ka syari uloong ba mau kum nong elam snong pet bagandon ka bahagamian bada ka jing ai bor ki bor pniai district la shupan bahai ka madan ka badan marchan banlong cakai lekai nalor ki wei pat ki kam emlang salang ikaro na jing penyang ni kanika caka ban le nyam ta ka den cuti ka de ka ta wa kai ka ba sham hatu ka de ka chingwan le don bor ba shu khlam jing tet le kum lo Nakaliang ka jongali tengah ajuang gini man ka porhi piju perlong ikani plat dapan jing bet se mo nomor ngile di poni peran kami ketika madan ru ngitip akan ni jaka ka de disputed land ngida kenjok tin lingba ka district administration sabaro ar ki kerajaan maka dah langsung judas ke kes empat lak bensal fudu mentam pala rairam rejo pinuru TVI man ka porhi haki kubor ngasih pensngau ba da kajingerap lang jong ka district administration ngayo peran kami tika square jong tika madan kataru bang ada file ka petition kadoi ligi school jong school long monsong ke sign lang South ligi kunhunyam ka balang Catholic Presbyterian dan ke Pentecostal lang ni ba kasang sinong monsong Te ketua petition bagi ai ngiru bagi yarap yang ngiru kali belok nang rem yang penuh kami ketika madan dan mentah ki sporting activities buat ki religious gatherings
wala ka taru gini ki balang kum ka Presbyterian Catholic sangkasi par Pentecostal ki prang kami kamadan ru ki kenjok ketin nga de ki mai makana ka official letter ru ndre ki pentep nga khnang banga ngandom bo fixia sekitar menjunga ki sngi tinga kini kan menta kini ki susna pi meneng sa phone mga asa pelong soft target kala mga ndre ngali ngam tebi tang jingisna gini sini meneng kadang yakran teru nga pisna pi depan permission ngiwat pingi prang kami kamadan ru ngah depan permission ndira te hawai dai pada abat ka jing long sendong ini ke jaka men ha ka South Trek Fab hala kerpat bengin honorable deputy commissioner ban khot ibro arngut kini kita jaka bengin snano ka giat nang te ngina ada bi discuss ha tu ga meeting ba nomor ba ka case long sub judas padan bala ban rairam rai job ni no ya ka pamenta bam patla ban rairam rai job te kan shimti shock this administration shipor ya kini ke jaka bat kan sa beautify kini ke jaka first phase kin asyo ban sna ka giat second phase kin fencing dot yakani bro te hakasan terek u August nga pha yang ka reminder na kalyang jingi kung kusnang sa honorable deputy commissioner ban step yang ya ka bingila ilong meeting ha ka South Trek Feb te ha ka arpo kan dai September la sanction nga ka fund bangan sna ka giat te ba phala kalong hatu pasngi por bangawan bat engineer la jong ban sedang sna te ka giat natin khman ngasa complain bang spy ngasa ngahap report yang te police station te nanti na po precision nga ong isahap ang makani kamday ka kam ka jonga tadi ka look out jong district administration longa nga ditang ubri ba execute yakni ka kam ka pa ka district administration long lima nga di kontrakta kan jong kiam tidak nang KKA semua pi akran ba district administration kamday ra bangun shakot nga komuni support tanat te marsmi na tanat nang tiro nga funo hi magistrate mapaiso tu spy ang bangin amot masdang ka gate ura di ban sutu ba kamday bingi tuklar kita ka ownership jong kalan isnata na kadaw ban sundong yung kumrong komite support te boleh kan mahap banda pentuat biang komuni te katu ke siti ngala pa sp full baila address biang honorable deputy commissioner sutu spy bo nu pentuat kan tu jisna jungi kigit Atau nak kalian ngacung sinai kan ika cakal ini amang ni. Atau produce ni yang mana nuga permission ke ba. kidang yo snow yu mene utay leader junki ong ba kidang yesna ka kot kidang wan ai sanga tengah onga habam pot wan ai permission om pat yo komnu mak daya keluar yesna dengan mene pa yakmat junki ong ba baweng no namar along no mentar la poy kum saw rendang ikan mau yang ada kam along dira an sakawai ide gani ka jaka am dan balak te ban yu na makadang long subjudice case dan balak ban suwan ban suisna komni bawat nangi wat mengi ki try muluk try riru idang approach ke district administration bakat immediate ikini bilik case ngini perang kami ketika madan kumno kini kisuan kisusna baik tapi sakawai menakan ni dang kini isngi barang dang sudah bi nakal yang ke operation clean up team bahat di competition mukim idangwan idang yakran sepang kini encroachment yang water bodies bar kani ke bagi kini kilong kemina am pia gelum ngiti ki mau bagi syok mau bani dia teh baik itu ki khang te mentali kini ki ong ba dak JCB bisan pirong penjeli susu kini kawa kiti kawa abai kita ki long kami kasi ki besok mau ki khang kami kini rak ban khang am Hadin kani lawan poi sa kinong ilam ka FKHP Central Executive Committee hak jingeron lang kidkhon na ka FKHP Shillong City hak apply grand bar ki borshnong ka orkaler lam ki bawan na ka te chat puja committee bakit pok lang nong plang nong ilam ka FKHP laong baka jingwan ka seng kalong hak jing ichwar kalong nakaching uchwar badan ki bati mau ti siap dagi bor machine kat bai kinong shnong pat lakhang ban trei ki te ki kam Hendain la poi kani ka chaka syam baka dei na kamta ka wai ka jing tumu bakamta ka senga i ka borsnong ban shimrai lakan sha ne em uba kitbok lang ulong baki bor pnia district kimdei ba khentron ni ki borsnong hawa ki ai ginu ki jingbet sha ginu ki kunhun ban penlong ki program kinu pat ki bagi bon ki jat pat ki chaka ki ban purom sam kong bor sin sar snong ka ba ngi kwa na le jungi na markat kum ka jing yo jing tip jungi menen kalong ba kidon ki perdo persnam ki pasakhang ya ta ka ti mau ti siap ho ngi su thu e kani ka kam ta ka ya sulom sa la da ki we umdei tang ni sku ki jakaru kadang jing khang ni si don ki we ken hun pat ki sim kiai gini mata ki ya da we ki benta ni nam pot kwa ban keren e kata nomor ka di benta juki apa di ki be kun nam ta kani ka kam ki be ke jing ti mau ti siap in renak le jungi pat hadian ngi poe ni ke jaka pat ngi su thu ba kidon da ko pat benta kadang ka jing su bakal kendiat pa kira ngidang ki komplain cengi yong ba ki pardo persnan ngi ki syakhang ban kamai jakpo na ngi jaka le dengi po yang ne kolong da kumwe mut kini ba punan kami ngi jaka bati ndai ba ki di umar bo mi nang ni le ni u malo ni siap mo kin dia sabar ti ngi sutanat nang ni ngi dan lam ko borsnong ba kasnong ngi ketep kambai ki brokhot ti na kaliang jong kasengru kanu gunu senjam ba kasnong kan sim na kaliang jong ngi kaseng ndor dekat bat ngi da kentu nang nis khamat pat lara ka dei ka
ki wei ken huan balang ki society bo fair but hadu ka district administration ru kam dei ban yu right pat ya ka hok jong ki dor bar snong ai kidi ban ya punya permission fi kumno ki wei ken huan ki la pan apply direct ya ka permission sport disi klam na yo ai ken usi na po ka bor snong tengah sngo ba kani kan long ka jipin kan mau ka bang ya pan ya kran ni ki bor sinchar bri mi ru bakin buram ningkong ye ki rang ba snong ki bade ki mo ki babat ya ka bor sinchar nomor kin ki ba sngo lingo ka bang ni peramjur ye ki bor sinchar jong district ru kolong ba ki ken mau ki nok sinchar snong tengah por bodan ki seng malang ki khot ki ong ki kwa ya sung suk sung san kat bala ra ka dei pa ka kam nang mata ka jing toy jung nu pat ki klet ki dor bar snong le si ki anu si bri pan air ki ala ka ai pathar tengah sngo ba kani e kalong ka jing kersiu pia buat kum ka snong ru ngi sutu ba kani ka di dispute area ka bala ra ki don ka nu jing ya nak liang ka snong ru ngini frei lang apa ni nomor ni kwa nang ta jing bet jing biang nomor beli ke jing wan demi ne ni ka step ka ba no phai sngi bom ta kalong ba kani ka jaka kani ka wi ni ka jaka ka ba jukun rei ba kam sngi ru ngi nom la ban lan ni ka tai ra ba snong dan lang ni thì cái chứng ông chưa ra bảo xong bị quả bản vũ nội cái kia đằng tây ru kalau ba gila ban tệ là kami kam sniu kinu ki ba mut ban le kam sniu kinu mi alat su ban rum sini long ling ba ka jing tip jong ka do prasno teng ka don ka jing le niam teng ki don ki jing le kai hoi ki kin hun ki bubuan kinu ma ban tệ là kam ba le si kin kam o bang le yang tu do bodong ka jing le niam kat ba ki wan bat sini di ki larung sini ki don na koi ki jing mut ban di ki jing di pun mu ai war ka rock spot ta ter daw kat bangi dang yun ni isu fair na soba lara dei samanu menuru ki hapan tip ke borsnong ki no ma ni ai lai ke borsnong bat ki bor jong district administration ki di berskutu sai kadar ba haba ki don kami ki borsen char jong dor borsnong ki don kam man ai jing trilang bat ki di bang buron ki ni skma na igio permission ban penyang ni pendau ni te kat kum gejing stu jongi kolong ba kila pha eta ka permission sport DC office yang rek belinggo par kolong ba na liang ka dor borsnong kam tip e lorata den nak kata ngi ko ban kentui ka dor borsnong ba ikin huni go peru mo ba ki di ban ya lak kim de ban ya lak dor borsnong ya ban ya ling ba tham dai on sui ka dor borsnong nom la ban apply ta permission ti bangas nguthu ba sai ka ru bin hapan bu ka jing tu ya ka district administration ru ki di ban sim kerpang ya ka ya kini ki jingja si ki nom ja su nang ni khmat ki wi ki jakaru ba klam ka jing tip jong dor borsnong isi ki nom la ban ai ka nu ka jing bet ada dei sikini nu ki ken hon ne sikini nu ki wat ki balang ru mo i rang ba song batai mene mo lara ki balang kristan ki bo per ki balang hindu per society bo per ki don kam ya ka jing trelang dor borsnong nang mar haba khadu lara kami kanu nu ken rom ken ram mathra ki borsnong kin ma ni jing ye te ngim kwa su ba ki rang ba snong ki dor borsnong jungi ki chulong te gilang kenya kinlong ki sok prung hagi bor district lari ki bor kulit kemantangi sngo ba don ki jingja ni kirang ba snong ki hapan ni ajer sport police station long tolong boy urat ika bor sinshar ba nadu ki hendai thai ba karti sinshar ngi pasti kalau penlong dok penlong sang sngo pangmet ya kani ka bentar ba kinlong teman ki masya ki dor bar snong pasti ki de maki ba sim ka bisar henry matakat kirang ba snong sak khat suman permanu kulit di kali ke bang lawan pedang nak kalian sungi bakat district administration ka hapan simkhia kan ni kabenta pal ada dai bani kendu iki bor jong ki wei bor ngi senang ye penbek nak benta ka lang bar ka dor bar snong khang bagi iki long bia ibe yer di Indonesia mat hadu menta ki 4 don kanu ka NOC mo desi ki ta ka NOC barang apply po district administration ru lesi kadang sateng oh kira baru isu piwan seni dah koi ke jumut kadai lalu kurang remba kini kinong susnong iut masya khang kiti di CCB kini kisno pangmet lese ma kadang ti susha le siliang te kini ucor kesang ba piwan ni tungku man kali kam kai baru kidor man ong halau kani konta lada ya ki para personal ku mention lakhang kata ka tong mau tong siap dari gawa kat ba yakini la siap le ka baman syuti bet kan yo chumbet na ina idu tak tahu ka betai kong san hi hoi kata ka jingbut ko banadu sang bingi wanang ni ba ni ya keren ni jing khang ti mau tu siap mar ki babun ki pardo i personam ki ba shong ha ni ki jaka ki im janang ni linggo ba ye ki la sa khang i ba we bet kin hun ba sa ban ti tingi rang mut ba ki ba ti ban di re ha ka ju ko por ba ka an ka de ban bisaru de sim ya stick ma kan de ban do silia habala khang ya ki ban ti mau tu siap haban khang ru i we bat ki benta la khlem ka jingyo jingbet ko biang long without pure permission long kin amla te ban le kan kuno long khnang bakan long renti i bor khai kan long solon sar
marteng-teng iba kani ke jing syak tombor jong ki brio ki bak kamai jakpo ni kambret se kani ke iba kata pat kalawe namar ki sa ki pendak pendiang ya longi ngosem tarang ya pan kentui ke bor jong ka district administration ru ya pan bisyar bnia ben po ben kim dei ban le turmur kim dei le kam kai klam ke jing tip jong dar warsno mo gila pan ong bikidon te kendon an ju per barai kawe ka kenhun ka kendon an ka trikam ya kawe kam trikam ya pan sutu ba kibadon apa ke district administration ya pan perkhat kongsan iki bruljo beyond the law of land there should be a law for humanity also ya pan perkhat ya ka long bring man brio jongki perdo persnan ba dan iki ni jaka ba kamai jakpo nang ni jaka Kaiga next step jung seng alang kani isu. the next step jong seng golong ba hadian kani ngi song si pendek ba bat ka dorbar snong nomor ngilaiwan hang niru ngimba kajing don rekat juki nongelam snong ki nongelam da sarkel ke jongi hang ni te yen hak pansong ka jingelang ba ben po ben nomor ngi sutu ba ko ngila ong mane ba ka dega dispute area nyimpat sutu sai ini hak pantip sai nomor ngi nomla ban comment rumar mo yen ai kanu kudu ko jingkran lapla ngi nom pa ban ai kran lapla ni porta ndengin na bisyar benia ngin sai song khanang ngin tip yo put usam ulong kumno kasa kumno ki kita gi jeruat ni kisa kordot kiba don kiba long kisa kiba tharang ni tingin sai song na kalian jungi ba ngin sai shimi kesenjam hak por bobiang khanam kan long kan solve by once and for all be khanang kinum mi su kinu kinum kram nang ni smat kan long machine ti be Habakali la ka borsnong kan khang ne aila de chat puja committee bukan ya chikmat nomor kalong klem ke cingpan cingbet ba sambar lang ulong pet tangi ke madan nak bentak ki kamil akai nri omuslai ki wipat bat benrap pakum ke snong kan nangi kren halor ke cingpan cingbet long nakaliang jong alite ka bahap la i bikin mi nakaliang ka Federation of Kasijantian Garu people mah jong ni kanong song circle Division Initiative iwan sana central body mar ataken ngong mga oy piminnya wat itu di balang beper ki blaya sain lang competition suami peran kam na menta ka shat song sim jong nong song ne ka convention jong Pentecostal ne ka precision jong Catholic ne ka jingiseng jong Presbyterian ru dak kidang dan keburam man pentip sangate dan teng ong ki no kam su ban ajing thoru pentip nga tanganu kita rek kanang ma ngan pelai kanang kita gisi mak lumia kelas ka program te kini menta klam pan permission nga lalong no meneg nang menta dak mat jumpi nang tag nang ban ay nga ka city menta kataru ka sami adin bagal ada ya kli ya kani dak kaliang junga te kabamla kan man pedang ba ki lalong no ki klam buram te do kasin benikong am kumno kan pedang ki lak menta si ki pan nga ka permission nei nga kran ba ya ka ba sini nei nga kumaong te last time do bi yakto ko permission clean up kabasya ni nga ngam dan jingtip te kajingtip banga bakli i banga nut bakli di tang tiga square ng madanang tay katiro banga ada file ka petition hakajing rap lang ti school bagi balang te bingin peran kami kamadan namanta sporting activities bagi religious gatherings beyond yung tay kamadan nga ngamla iru baklar namar kumadang ong manya kani kadang sub judas kani ka jakate ngimlong manya comment kumar dia kamadan pada ka bangla ada yo jingbet ka ada immediate hi honorable deputy bro afungot ki deputy commissioners ikong isawanda lalu bat i kung aram kurba kata baik lak immediate imiki bangani open penan kami ni kamadan longangan daya dakaan yumdi banga suya bi ande terus bu menta nomor bah lak gini gi plus 13 dan bor kani kita ka ik sinjam ju pi 3 persage shwane kumno na ikini ay kata tin hawi don lang nomor kamde su bangawan tanga marwe ka comment to light ru hadian miki phone kini na nong mensong nga FGP kajingi phone jong Pak Saiman yang amnen kimut kata mga khang mga ita ginong iti siap tingang lak pensai Pak Saiman nga ngamdan hirup ngamjudan por hirup malerni jak po jong kiway ka kamram jong kadibit tang ati square ting madan tingang aing of phone kita gi bade ban phone mga khang renu inu to ban ngamjularni hirup ay kam ga basto ndai naman ta kajingi bahalang pada jong kani kasnong kumbai lampang baket mene baka diga ketam mah baka bun ketam kamsni man syong no kadang nga kita proposal to government ngak di bansna no bet kagiat bengin streamline nek entry exit support madan bat ka committee jong katur ngin sna mengi namar Santli football clubs ka benefit na kani kajingirap nga ni madan kanong musong football club kani ka Pantarba football club G practice ni tini belum siap golf links bat kini kilam kra football club na do bikin juyo so ben kam ti madan atnis isi apan hang ni tementang ina reform gitu kan kamatiba in streamline nek entry Karang kan lang baka FHP no kira lang tas ni pick up yun ka moto siya ki border pe district nomor ba ban pakhang siya gini ma klampan provision sini ba sam yang ata ka tamat yung namar lalong no ki klam buramiru yang ndai dengan na pensong mga kini kiya bila kanti dan boki bo take up FGP nong mensong kini ka kamen to light dementa kini rikidan ngarang adan dingi hap yashim ka strong decision kan mo mnira
Nomor ngati nga sutu baik kini kimut ira banwan ai kila layak sekemat anda kalau mi ketuka jing ketua wan mapisa menenai mentah ki om bikin sa ai si binga clear kemat yung ping om menu ta sistem ai ngaki om tempat ai takin Nakalian ginong elam ke chat puja komiti lengbau Dilip Rai sekretari ula sim ke cingki kli bakadai ke cing bakla cungu penselami ke cing pan cimbet nak senong. Karena de bakla jungi lai pat mga di duna biru ta yaw sam te mare sene chliang te mistake jonga ban ain ninko shwa ni lai hindi में बात करो 3 दिन पहले देना था लेकिन हमने हमारे वजह से हमारा फैमिली भी है छोड़िए वो फैमिली का अभी दिस विल बी एक्सक्यूज फॉर मी इफ आई एम सेइंग एनीथिंग इट विल बी एक्सक्यूज सो दिस माय मिस्टेक earlier 3 days before I have to give already I have given they have to give me but that is my mistake so I pardon I'm sorry for this one so excuse us because every time we used to go to some country and we used to take twice now will you ask for permission yeah permission and pardon for us because officially sorry and what we have because it is my mistake so I'm very sad for that one I'm very extremely sorry because due to me all these things happen I'm sorry because I'm born and brought up here and I'm living here in this family only so it's my mistake I take my guilty I'm sorry to everyone so due to my mistake these things happen so are you planning to resolve it yeah we are planning to because we are in same family same dong and why should not solve where will go we have to live in with each other so I'm extremely sorry to each and everyone and mostly to Basamkan. Nearly from 1994, I was in St. Jerome. I was in class 3 or 4. same place Yes, same place. We are doing from here till from 1994. I was in class 3 or 4. I didn't remember exactly in St. Jerome I was studying. So kids where we used to come and clean this place. From that time we are doing. And this team, last 2 years we have taken from him. And this time was my mistake. So I'm sorry. I'm very extremely sorry to Basam. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya